tangba kalong kajile ran ya ka sekar jong ukonrat sama kalau kajile ran du ya sports minister jongi subama bahasa clear dan fidan ye ini lekan bas pakal lokal taksi saya support nang nak semoyang kabidai begitu ke stadium Toki Bomday nak si semua ya syak lemak lima. Magabung gerang bak kan kasi mamdap yang oh bapuan benefis kap jajar ya kata ka stadium te. Sano kale sano kawan me sutu so thao. Samla le kemen mayo stadium kan kan si tu pi so khan semua. Ya chong tu ki suki ke banyak rong. Le kai football so khan tap arfo le fajar pat ba. Ni kata stadium mo dia kemen. Ni suki jak kita ke stadium ko bang di banang lak mini kadi kadi syak kepikiran sak mentuli kadi ban bu ya ke stadium masjid ya ke senang kunci kadi ke government of Meghalaya budget speech Arajar Arfusau Arajar Arfusan Sri Conrad Sangma Chief Minister in charge finance la keren ya kadi do Conrad Sangma ka arfui tarik Februari Arajar Arfusau ini kiong ke budget speech ini kata kajing keren jang Chief Minister benle ikam penroy hakeleng-keleng kisnong jong kane keri ke jong ingat tuli tai benta ibede bat kane ke stadium sab ko ong kumno tin fareng as promised in the last budget new grassroots infrastructure in the form of artificial turf synthetic tracks indoor halls and natural grounds will be developed across the state. Construction of the first set of project costing 108 crore, including Sabah Padak Kemenang Fareng, including the Kenshi Stadium, Kabamut Hangni, Ukwenrat Sama Ulaong, on Snai Kemenang Football, on Ayiki Artificial Turf, Haga Jinglot, Kaba sispa praklor tengka kentup ru ya ke stadium haken si tangba kalong kajile ran ya ke sekar jong ukonrat sama kalau kajile ran du ya sports minister jongi subama bahasa clear dan fidan ye ma ini kajikan kajonga amdai ma keto simet jafi snap se including the Kenshi Stadium West Khasi Hill District. Inang dan West Khasi Hill mangi Kenshi. Inang dan West Khasi Hill mangi. Kani ke budget Arajar Arfusau. Ke Martha Rashan bat ke Mairang. Kila yo stadium ha kila yo la ke jong ke district ha ke snam Arajar Arfuway ha ke pon lockdown. Ke Kenshi ke hab ha ke Eastern West Khasi Hill District. Balai te pip komplain yo Conrad Sangma menno pip penhap ya ka Kenshi balai ba ka Kenshi kanang hap sa West Khasi District pimdan khamat namar bala to West Khasi District do ka Kenshi ya ka stadium ira sang menyawat ini lagi rang ba to ka Kenshi pelun ngade hot de ka darbar Kenshi pelun ngade presiden juga Kenshi Pelun Sport Association dalam mengatang sisi balik baik kani kemadan umsot yang gerang ba kamlong kani kemadan to kamlong tena biang dawi kesang tengah dan betasyu ka panang migisni mende tamara ongkan raksang maha Kenshi West Khasi District kalau kajing nak ran lagi beriu kepada nak kabot tentep baga Kenshi kalhab hata Eastern West Khasi District Laisnya hadir pada play dekat Eastern West Khasi District Kenshi nang beratsak West Khasi District kali kajing bakla dia kajing nak kena nyempit tangbangan ongkum ni manipur bankan kali kali yang bau politics Ratip ru ukran politik nampak bankan kena dia kani ya kani ke Conrad ulakran haka snap Arajar Arfusau ya mala play no yung manong rim hangta ya Kenshi bangla ipat ba fika banyo ya kajing sai nginam keren menginang ni ngin keren ngin wat ya kajing sai na Meghalaya Legislative Assembly ngin sakarpat iba bright iba adan bagian wan rak da kajing keli ke masai
hang te po assembly maro konrad ulara yang dikamat assembly ki MLA juga VPP ni kirang ba nang ni kibra sotu ya kata kam ni se IT hai ba adan hai ba bright makin wat toket po assembly shano lara ya kan ne ke stadium shano lara nyepte pra shano nyembisni ba pira shawai ni nama bakla don ke kenteng kensite mo habarayo mangite amdai bangi bisni ni benut kan abang ai petit kali yu ba mungkin ai no chaka chu habab uto baba benut se benut am mata kadau ai bak assembly kaban long haka artu pratarik mata ubnai ka budget session bisa ai kita cai badan ba penkelilam yang kan dia ke stadium jam kasnom kensi pelon di barok toy Amaru MLA jungi omla ban kali dua ban jubab sampai jubab sports minister ne jubab chief minister sampai ha hadi YouTube matale la live sampai dah sibet nalong meeting au bisa ter be karya pa ka mga kailan meeting mata kasi kadai agapor mangami ban masyo tiket oh surat mesin tapi mi na yeng lekan bas paka lokal taksi datang driver lokal batu nong bela kini cui parti kyo job election pada puan nong buat tang driver taksi nong bela kira nente ya kinong ya taksi boleh kemudian si keluar buat ubudan 10,000 markawe yang kebut denem dena nong bela udah sibut kemudian istana melek udah sibut ikan banyak kinong ya taksi kinong bela bisa jumpa lebih hakar satu dek sepet mereka bilang ya kisri oh kahek masih berpadu di pun nak UDP padu WhatsApp yang ya besok mat ni yang dah di jengpi pun seki NPP ya baik padu ni yang train apa kenal habat train apa te habat train apa jok yang jo upaya nongrim lem gigi pekidulang denem deh kata kabak hadu kepada musim pun sekin nang alam jangka HSPDP baliasti ada keren benih mentang kenti te napok ngin kerwet yo ilang nya ira jelek ira thai job na using silang kekejap cagaru hits ya na Omnus itu bulan MP negara saleng mo namun punya tahu serta presiden dulu te khatra do arhulai singsar ke NPP kapoi ke stadium kapoi ke collection team 2000 langya ke pai ba toi tahu no presiden dulu jalan sepanjang mi segar hills la yap kata te sat pai ba bekerja singo ka ba yap ni kam de Tolong ini pun tak tahu, ada yang kami kami isu ya tu ke belajar. Tapi ya ipo kita kai ke bersebutan yang akalom. Bagaimana kesin ke ningkong Haka kensi pelun. Bagi riu orang ba. Riu ke badan ki trekam lajang. Ki ba aikam sibun. Ki riu nak long ye long sam ki beduk. Ki samla orang ba. Ki nong mikmat. Ki ba lem jaga senang kecil pelun, ki nong yang senang, ki yang teli akan dekat election MDC. Komunikasi pun ya ki real orang ba jaga kecil pelun. Om kelong kami, padu kan dekat sin ke banding kong. Mengenai ki real orang ba jaga kecil pelun bagi yang lang bat hi. Kisah berada tu ya ter baik, pas nong le kawan baik. Nut perang darbar te, ya perang darbar pun ya ter perang ba. Hal perate ya teli. Semua tenat sibut, dia kena mesin mateli juga orang mak. Kubra sibut kalau cuba buat kemudian hendak kiong train apa te, mak. Nadi tiki kesan. Semua tenat sibut ai kubra yaki. Mentang kirang bah, kena pelun. Lam kemiru, ia teli. Mayu ni yang ketur kemat. Yang kilang kemir nak kena bangla. Ia ketur kemat yang kilang kemir nak kena mau te jerong.
kita temat nak kenci Rashan, kita temat yang kilang pergi ke Samla, nak mau fun bat nak kenci mo. Nak kenci mo dia lagi sing kikop tapi anjak pada pawan nama dia rumji na. Hatau sini balik terpeteng ngadan kaji sen Samla marang presteri ketika live tarik mah. Oh si tarik sesajan. Nah, Afrika Phone memang ada ucapan juga kaji sen Samla presteri. Dalam angka phone berbeda kadang kami skor bang tu tahu shoot. Jayum ni nombor dia. Topi miskor bang tu tahu shoot. Dalam angka phone benar word. Dia jap tanda. Laki ke kali lagi post batali di tap kerteng. Oh yes iya kila phone wano saying. Oh hamilai. Udah tahu registrkan. Agak phone boleh tap kerteng. Doktor atli ke kali. Syukur ngar mana? Bom slap. Dah cepat lailak nyufu ajar tau. Tiga kali macam kerteng. Leyu. Mana bom sekali. Yo baik peniang. Yo baik sikit. Nanti jumpa nanti apa kerobat nanti. Awi kong. Sang papa pipra. Itu kan kali unik macam kerteng. Kan dah kalau kalau milih wujud tiang. Nabi tak kerteng ni. Milih yang tu nyufu ratali kali dah ni terali. Lepas tahu dia jengkong nak makar, dia kembali entai mau. Ini tu dia ki, nanti serkar tu, bak dia engineer tu logika. Yo macam tu yo, kapan nak Suzuki, orang apa jadi terkali ke Pursibur. Poin nanti senang ru, Pursibur dikali. Poin mainan, wan sana kendrut, wan sana soma. Oh kesengai ke museum. Dan interview ki pras kerana apa kayo museum tapi, orang tu kita tambah kan dia ke bakla. Labun kat ni bagi pekerjaan. Oh sini merah. Ya ini semerang doa. Apa percaya ni lu? Ya semerang. Kita kade ke. Kajing job election kade kajing sei kali. Kali buat ke kali. Kenang ke kali tersebut. Nang se. Tujuh bos sibet. Kita nak beri ni. Kita melawat tersebut. Kita sama sibet kisi parti. Oh peratang ini. Ini sibet semam. Nak kenal je dengan doktor.